Kadapato sa libali Yesu. Sunong kasuabon kumadatid insanan. Puji Tuhan tu kapag yampay ta kagudat kasuabon na bay no. May dati patilong buso iti kay sisan dati may yampay dat magisisa ta kapod iswang na samayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga kung sikaw dat kasuabon iti insan pakagudat kapag yampay ahay maya do kay sisan dat sambayang kakasuabon kasuabon nagibay no nga magkiano kasari kaguyahay dat panghakan no isang ba iswang got nuno na pa imbulayan dahay maya da panambarasan susuy dit maya dat kitab do kasuabon na bay no nga mientok da di korohian no mila dah dat manahako pagangatan kumadahay lambus sa ogirat kumadia tinasamayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kukuran na nipih dit kasadok tumbayaan ako dat ang lumis ngay ni pidati irin na di dat kapag yangis-angis to kay kasari do kasuabon na bay no kasuabon na po bay no nga ay agato palajaran to kot oruhay ko na daman tingalanay nga sayra panangko di dat ay mbulayan ki sa kirad pod ilo kapya tamodan dat ay kasuabon na bay no paing kuroh nang kudid aman imbulayay nga miya galidit gat no kakitanan mo labi pagulo ato ko pakatilang busom mantad ko itinapot panambarasan dati bay no nga miya galidit kana po didon malayo boros nga karay ti sensitivity do kagumuan ikalansanan dat ay soit ako kuan borosan na pa datid iti ninawayaan datid ay right ko panambarasan na kasabon na bay no tulo na pa panambarasan dati nga otanduli na ang kupi karuhangan ino pwede kasabon kanihab nga minangimbulay to ko dot ay iso at pikaruhangan tay ka kaluarga di alumis dadat harati kamoyan do kay sisan harati kamondat kapurimandot lisid isuanggat karuaraga paing kurah nagitimi karuhang iti tanganak dot kapuriman daylat gompi sangulun mantad di malahing hinggad it malahing nakusay nga yadit alumi sa karangahan nga sayra na pod ay mbulayan kago dati nga haro hikadaw ti kaboling kahangan isuang do pikaruhangan iso na pa kaboling kahangan do agat dot awayaan dati nga itinakamoyan dot itinapapikaruhangan nga niya galidit pengkuragarit di napalid-palid toy ko yadit nakalukuh-lukuh da sakirnad tali tay ko tabuk ka gitar naka luhay-luhay nakarulanat pamamanaw ila nala kamoyan dat milah panangko di mantan duliho ka ikalansanan da alumis piramutan dati ada aku tutot kinangahan dati kapag kapihaput dati karangahan dat panambarasan dati kasuabon na bay no akon dando ko osilid isoot
Nu kadi Malayo kontroversi. Oke, megal hidi mamana ho komen nila ho di page Facebook. Ulom paimpasi papiramutan nila kaping kuro nga alumisidalah di YouTube lah. Sira na pod oretan nila kamoyan dat atanduli nang kupikaruhangan nga papakitoh dat iti na papikaruhangan nga haro kabalingkahangan. Magumo kabalingkahangan ti kamun pikaruhangan. Okoro nga milono papaintalang dat ay masalah iswang da pikaruhangan ay muro agayo. Nunuhot ay milo papaintalanggot masalah iswang pikaruhangan da kayo. Ay agayo. Gara-gara ned sinat rapawon mo nga mintalang no hit masaalad hirid pikaruhangan di. Gara-gara nad ayami hit rapawon nga mintalangi masalah. Takano akapi yononsok sada na po kasari. Manok na po kasari iri nga asili ng masalah. Kamun po nga iswang ay ikomendat alasu tamod ani ba okoro itit mila papaintalanggot masalad iswang dat pikaruhangan. Kada toko ongay pamusarod masalah keluarga do kan keluarga dati sendiri nga apuri manani dati ti. Agumo matiri. Right tagilat ay takanon pangakandakan rapawon suway pondohit ologodogoruk suway pakaguri godopon no ngay aparumonsu yedi magis agumo na po sarakoro-koro nga milono dat mumused itinapot isaot ay keluarga nga aguyo iswang da pikaruhangan. Iso na pakaguhit agayo hot kabalingkahan ko iti nga iti kamoyon dat haratulon da katalu iswang kat pikaruhangan. Haro no di may angil-angil. Haro may angil-angil dit karuhang no. Haro may angil-angil dia. Hiri no dat inapondo hit ay pikaruhangan di nga dicabar kadi da Malayo. Nakuragadi loho di jila tu mamanawat asanong kapiramutan ho di ay so gadi rujukan ko loho. Okay. Haro sangulo nat ay sinuhu da kinarahingan dot moy panansawo idit tulun dot sangulo na tandu hinggad ina pahit tandu dani daw sawo idi ipinanuhuan da kinarahingan nga agat to kakitanan. Pengkura Hosea, Nabi Hosea. Intangan ta kanapod iswang ka kitab Hosea. Ayat kumoduo. Hosea buk kayso ayat kumoduo. Sayra na pod kinarahingan minimpundat moros-boros ipiyalitan di Hosea. Kano pa kinarahingan kumadi Hosea? Ongoy no panansawod sangulo na tandu da sundal. Ay paganak nogi dot tanak kasundal. Tu itinapakinayan na niti nga bersundal hebat. Nogi monalikod da kinarahingan. Atumbayaan ako dat iyati na pati itangakusay.
Ogorot ogorot piatomod taiko orohian tokod ina pohit tandu det i manut-tanud dati i tintanggayan dati nga ikaw mo yun da sundal tu manu da pala tulisan ho di pelajaran dati nga pelacur ka nga orohian harohi korohian da tiadi nga iya sebagai sangulu no kusay patumbayaan ako det kiginaw ko kay si panan sawo di siyo. Harupi ay ginawa no det ay orohian dit tandu nga napasakiro na poroy tandat silihan da karuhang mamusaraw kan induo. Nda asaro man ko mamusaraw. Yadi kari. Nga untuk na hiburan nga manuh takay. Nga sayra na porait ko sawoon om hiri nandad minta langay pamusaran mada ako'y man pod hiburan ka. Oraitan na padilat kamoyan dat gyati kamon da perempuan Sunda itit kamoyan da perempuan Sundal. Pengkurat iya ko kosaraw. Pengkurat kababayuhan dilat kamoyan da perempuan Sundal. Iti na pod bukot minanulis nga sebagai perempuan pelacur. Kuy kailah kopiyahom aku kura kababayuhan dilat kamoyan dat ay Sundal teko pelacur nga harana orang-orang ngukud isuang poboros sa dusunom hari mamarait tot ay bonsilayon nupo nga di bantaton nupo nga pangunda dait doko dit nga nu ulum nu ya koraitan ko bilo nga ina pohit uwo kondo kababayuhan nila kamonda Sundal teko ay pelacur nga irinit kamonda tangulundat itatanggayan do kusay ka pintanggan do kusay lo ka nga ako na kailom iri kopir iri kari nga kumbala ko nagid nakatanud dat sangulo na pawong kagad di nuridi bas panumpang mo mimpairit mirikaw ko dadi diri gulo nga kasyam siyaw haron mo tiot sumandakot nakapagulod minamuking nga hitig gulo kasyo hingga di tadon na sumandak ka karaoke ka nga ina pa'y sumandak hindi nga mantadat kinenan da suway okon ko tulun mamasok kasyo ina pohit tandud di nga tulun dahil sampagunan ato kaya mo ti monikid tulan pakirim mi siya tusin do kumadit keluarga daud hilod diolo haro 500 haro 1,000 2,000 pakirimon di siya ka nga ihirid paginuman ikamondo pub karaoke hiri karaja sayra na po asal ore tandat hiri ka nga ino pohi ginaw dati nga osanongot ay konduon teko kokusayon asal pakaraja do hiri yadit miya galidik i karangahan bo nam iri natasaraw tako oritan na po hilok paginuman mo ti karajaw silo ka hilok pub hilok karaoke hilok kalab malam kan asal oritan ti di nga ino pohit tumitik ka po nuridi pamuhandaman po dati karay ti dit tulun da pakarja diri nga sa kirot tando nga
itatanggayan ilo ka. Sakira kusay nga, ilo nga itatanggayan da tongondu ka. Nga hari sangulo na kusay da na balot ko. Karajaan po siya nga hiri ihiri panginuman. Kangko di minumang siyam ay ina pa'y pakaraja di hilom mimanggot yo na dia tuit mosdi nod it o hinsom ikokikitanan nga kagayat ginaw sakira kusay kagayat ginaw di kongonduan nga kasi ay ako niri ka ay ina pa'y pakaraja nga di lodi nga ako ni ko iyo di nga ikaboboyuhon kasi yo haro nagihit iyo di nga montak ko po dahom tamodan ko na po mimang makitusin ka ting kurma diri gi kasala ka may karaja kasala ka may karaja dit it koyo nun da kumaraja da miya galid ilo paginuman dia na punda tugas nga surung may papingata di tinumon sakira dahara hitakanon iya itu kang udar pangudaran ting kurma gi tiadi nga iri ni nakatanom mo iginaw dati oray tanno po rit hingga karajaan siya hila ikuo mo tilong mimbulay na ay tok imo ti itatanggayan siya lo ka right na po kapanginjilan ihilod jadi susuay jadi karanghan lo ihilod walay-walay rumatinggi nga oporlu hingon injilo gi nga yadit ako nakakunda mo yadi ako ni kasapla nga tumanod da pa di kaumbalutan dat na kaumbalot ay tinumagwang ga palayanan damoy hilad termasuk no di hilad pusat pelacuran o kita ta kono dat haro nagi tulun-tulun dit iyo diolo ipakarajad ihirid koyo nani din bertobat nga isay na po da kayo hit o girat pa yung kakatam intataan da kod ay arato kadigi kada no mimba barani ko minggirat-girat asa nang agid tongon do moy lah tinapatang ako sa iti nga agayo hot kaboling kahangan sigagano ming kakato balalay gajang handia jadi ano po nga sinuho kinarahingan dat moy panansawo sangulo na perempuan sundal teka ibora sopod suwala nga perempuan pelacur iri na ko mo yung kudat iati na po sebagai iati datang akusay nga apoy lanam kasap iyo na pakanta suhon na kinarahingan na mimbulay ni borasat ay so nakapyo tandus wide akon ko hilo kaka iyo di suma po ko kinarahingan dat iyo asuhon ay so nakapyo tandus wide ka nga ano idi na ilandat iati nakapyo notus at moy popasaliwan di siya diri kinenan idi sa kirod haro kopyohit nakawaya dito di puji Tuhan iso pangungsikahan iso ikamoyondat tanda hormat kumadit tong kusay nagi iyo kayuhi nakasapdot minanorimod isoot tugas si agat di may papasaliwan di sangulo na tando ikanta kanidi gisambo isiyo na po nga naigitan no nahak no natanggayan no iralanda pa yung tapot milon na borosan dat ay nautus na kinarahingan ka miyagal po di Hosea atapot takapiyad nasuhu nautus sa kinarahingan dat
ongoi kah nga iho na po miya di manula ka kunuhan suhuan ko ay tok agat mo tilo gi agat. Jadi nunu tindakan di Hosea minoy siyo sira na po nakaongay siyo sangulo na tandu pinungaranan di Gomer ayat katalu ongay na di Hosea om minesio panansawa di Gomer binti Dib Laim om penantian na di tandu idi minagasusu da sangulo na tanak na kusay. Kano pa kinarahingan nga may pungaranay dat Yisrael kumatanak idi tu kuri patimpo dat mantadidi nga manku hukumay keluarga Yehu mantad ko hutang dara di Yisrael om ihon na pondo nga mangalimpu pusaku dat ay pemerintahan di kaum Israel. Ayat ke-6 om penantian nakagwit tandudi om nasusuh kagu sangulo na tanak ko tandu kano pa di kinarahingan nga may pungaranay lohurama siyo lohuruhama tu ihon na po nga ako na di olisi di la kaum Israel om tapot kapiadat amu na di magampun dia lo nga olisi ako di Yehuda om mangigit mangahak dia lo iswanggot ngaran da kinarahingan om nagi mamagampi dia lo okon ko miyampay dat panah tay ko gayang nga miyampay nagi dat it kakamot ta sumangod om nagi kuda om nagi tulun-tulun da kuda om sayra na po nagampi i lo ruhama panantian na kago hi Gomer om nasusu kago sangulun tanak na kusay ayat kasiyam pungaranay siyo dat lo ami kumadi tanakidi kakuaan na po nga iti na po nga okon ko pananud ko om iyoho na po nga okon ko kinorohingan no to ilo na dili pinumungaran latanganak dit nasusuh ngaid mantadet ay ti karuhangan di Hosea ham Gomer di Hosea ngay tulo tanakil lo okon tumanud do pod hiti pelajaran dati nga ilo na po tanakilo nga okon ko di Hosea ngay sayran na po nasusuy tanak do gulo nga ino pa'y karuhang isir di nga ginumuli kagud iswang ka porsundalan mila dati borasan dat no bas sama tugyadi ki no basi kaposian dati adi sayra da nakasawo nga hiri kasari ginawo langadon di kaposian da laid guli kasusuduo tanak akon ko atantu-tantum isay molohing o gumutapa nga pengkuro sayra na po dat ikapolidan kagoy Gomer no kakinarhingan ngo kago angatay lo ka ngoyo siya angatay kagoy Gomer inatandulid iswang na keluarga tok ay kakusayan iya din na po karuhang dati kasap ko po kayo atapot nagid iswang na po kitab nga minaboras haron na boras dat ay kada ko na pitong kiad iswang pikaruhangan kecuali karena zina ka naritan nagid di nga o kanima ko mongun subi Yesus dat om pitong kiad ko no ka nga haron naritan dat kakitanan na po nga milo mitong kiad sebab dat perzinahan
nga imamongon subo kinarahingan na mitangkiad. Ay sa ino borosot mantad ko o bulih da mitangkiad sebab da zinam isa ino po berzinam pitangkiadon. Ay sa ino boros tiyo di. Kamuin na po nga ay sayra na po iti kusay tay ko iti tondu isumansalad isuang da pikaruhangan okon ko isoot okon ko pitangkiadan no isoralan dot mongompok di masaala manalasay di masaala. Isa ino po kasap kayo ko. Yoho no pa itong pino ato kay agat no matilo iri na gidat har no pa pikaruhangan dat nababak tay ko nadapatan dat harohot kaboling kahangan isu ang pikaruhangan ikusay sinuman sala tay kay tandu sinuman sala ko tanduli na po kago ay ikomondat hormat bagi no po dohom ay hormat ako na dit kotarimo ako na po kandidan nuridi itabik to ko no bo isay na ko ilod hiti pagilitan dati nga haron nagi kapi nakawaya dat miya galidi ikaruhang no tay ko iya kumbal ka sinuman sala nga inapoit karuhang no iya nga nakasap kod minagampun di karuhang no minonori mo kagusyo ginumuli agat no mo tiri agan ko agat kada boros sa sumansala kakito nagidit it wasap tok ano giginaginaw okay dawlo nagidi kapiad katumboyo kawaya okito dia kapiad mato itaguangan okito da sumansala it karuhang to palad kami ay nga sorhon na dati ikatumbayaan to kod iti nakadawhot isoot ay kolomokon dati isoot Rolando Rogon di mumbal mo miragot ay institusi keluarga. Jadi tuhot na pa di dilo nga otanduli nang kudihit ikaruhangan dahiri. Haro duhot ay naritan di isuang pelajaran dati sira da kawaya da miagalidi nga ino poy mo gonon kapya dilo nga pangampunan. Harti ka mo pangampunan. Kasap to ko dot it kadaman miagal mo muli to ko barang di. Mahaloy barang ko it ko ginawaan dati nga mantad ko ay orohian sianu to ko dit barang idi mahal piagatang sapon no ko nukan do kadaman no pulo ka kadaman jadi isuang pikaruhangan nga apa kay ti kadaman no pod sumono tu sakirad moy do asalamat ti keluarga dati dahiri katilom busti ko mo napitong kiadan ampunan no po kadaman no po dilo ka nga irini ko mo dat agat no bugariti di mo ano milod nadami lo boros ni kagaton dahiri nga kaduhong kad iri awayaan dati kadaman mingati nga to kayo matiti kasari kadaman to kano pala komondat pengampunan ilo naway andi Hosea popakito dat itinopot hubungan da kinarahingan itulun-tulun da Israel nga noritandot osadu tamon tinumangkid tamo diti tulun da Israel inapahit kinapitangkidan mininsadu itulun da Israel nga miagalulot pinagalan lot pikaruhangan di Hosea sera dat nasawon na siya Gomer nga sebagai pikaruhangan di paintapot rasmi nga ina pikaruhang siya nga minagidu sinuman sala minay di kaposindit
apon ako pikaruhang. Gisam harat tanak. Iborosan dat ogumutapa ano ilanam isay. Nga iyo di piyahot kopidon kinin sa duon di karuhang daw. Ngoyo kago lo karuhang mo ka kinarahingan. Ngoyo di Hosea kago. Paguli ada iwalay. Kamuyan na po nga irinain kadaman. Kinarahingan itulunda Israel song kurohot kinin sa duon kinapalidon tulunda Israel nga tingkura diri kadam kamatu kinarahingan ng kadaman kuno polo kamatu gi paingkana giti pikaruhangan da ipain tapot niya gala itit awayan natin timpubay no haro na potit awayaan natin kabalingkahangan isuang keluarga among irodat ilo angagat tay kalo ang koro nga insana no puri nga momonsay dad iti no keluarga dati nga ababak gisam momonsay ay sa akataadan isuang keluarga mio duno po yedit arat to po ginaw no kung kita di karuhang nga hari ti yedit akwas ginaw yedit tumugod nga moy det ababakit isuang keluarga apakay no matudilot kadaman no pati kamundo pangampunan nga aga tungtilit ang Pinay paingkurah ka po dat monorimo di siyo sayrad itaguangan no nailaan no nakita no dat inapohit tikawinan dahiri pikaruhangan dako nga ay nakawayak ko boling kahangan agad yo na po kasarong ay sumambayang ako na kada na dakawayat ti ka nga ilo digi mo tigyahit sinjata kapiyad obisa ilo no mulo bo obisa harakago ti kamoyon dat ay keterbukaan suway ko iti mangampun di karuhang nga harat ti kamoyon dat keterbukaan makinangaw po nga ihon hom yadi ako nakasap nga sakira na pod ay munapot takokopyom opo no kagadi do malayo pangorbanan berkorban man toko poiliho it kakawasan da ginaw dati dat tumuguang nga kanta kanilom pakinango hono pa din paingkurom agat piya ka paingkurang nga toko atari mo hilo sakira na harap pakasari itit paggandas dati sebagai sangulo na tulon paiduan pain siribawon iduan ta kanay kamundat kaeguan konda sa hirim pakinangohan ng paingkuro aruol yung materi hingga dita aruol no materi nga ay mahano pala di Hosea iti iyo nakanta no to sa kawayat ti boros ano po ti dila dut sakirad ako yadi nga iyo di nawayaan jadi tumbayaan ako dut mantad ko mada tokod kawayad iti no pikaruhangan nga harolom yagal di Hosea irin nagi kakuaan dat dadamot toko dat paimbilang sige insa konta mo dako din tampinay Melbourne dadamot ta paimbilang nga ikamoyendat ukad-ukado nindo ko piyahit ikaruhang tay ko isumandak tay ko tanak wago dot ay kaginawaan ikarahian no dat paimpasid iswangat miyampay da keluarga ay magidu iri ilaan to koy ay hinggatadon di siyo
Kapuasian di sia di nakatali bengkuro kah. Ay si sala di mong apoy kapuasian di siya nga oru-oru kasap koy monorimo di siya kasap koy det tumaguanggot ay otoguangan dat rumikot. Oh, puji Tuhan, iya nakanto nautus ay menebus tay ko papaydo idi kusay tay ka tando dahiri kantakan idi. Nga serad ay lano hara ko balikan kadano po na sol. Tu iri ni pilihan to ko. Menyahut cabaran ko na pod papaydo ko dit kusay tay ka itando dahiri kapuasian di siya miya galidi. Kaya ano na kagarasan na ginawo umakin na rohingan dat tumaguang kantakan-kantakan dat ada ti ay lalanong kaintalang kamo. Nga ilo na kamundo risiko na lobo. Miyagal na po di Hosea. Ilo karuhang daw. No kagya pong right do ko di bonsilayon. Bonsilayon ka. Ko bantaton kon. Iso no po hit patut tat sorohon no pamuhandaman nga modos ito ko gumuli kagoy siya di kaboboyhon siya di nakatalik. Di lahid. Nakuro. Hingga aramaid iruma may na po nga. Iruma may na po nga ko isuang da keluarga. Hingga karamayan da ko. Pasti na iruma may na po. Amo aiso no sorohon dat pasal lasawo. Kano musoro pasal tanganak. Kano musoro pasal balanja. Tu harus mamalanja. Jadi kebarangkalian na paggumuli ka boyohan din haro kasari. Gomer ginumuli di kaposian di siya di nakatalib. Tok aga tumutilo iri no kakuaan dat ay niko hitampo pasalit iti kamu naman so haro hilat iya di mementingkan diri to kay sumono wo iri na ngay kakuaan di wo kondet agi na akat right gihum tu haro lagi sa ulunot ay tambalot mo boros ano po siya iho no pati nga kusay siya di wo iho no pati nga okon ko osano nga kaulun ko ka kamo no po siya okon ko osano nga kaulun nga base siya dit i-social kadi do malayo ay lanto ka nagati social ako po siya mo social ako po siya di social ito perempuan itu ka di ko social itu lalaki itu ka rati na po di nga ay no baso kusay di ko no baso tandu manu tanu do kusay manu tanu do tandu hingga hakondorongon hingga odopon ay sa no po dosi jadi oritan na po dia sosial itu kano po nga hiri nandod ay lanto ko no pa yung kuro kawoboyhon ni siya yung kuro sumap ko po sumap iho na po borosan ko na po iho laki iho na po hom aya undur diri ako na lah sakirat iya dihot nailan ko tu naasa panit mangano di risiko mo nga kaduhong kad iri nakantohot iya nanauto sa kinorohingan nom takpay mano po lagi nga sorohon na dati iti tongo kusay te ko tongondo dat terlibat tilo kamayan dat retan pelajaran rahit ke iti pelacuran nu jadi tongo kusay di gigolo ka nga okon ko insana no podi lolo nga kiginawo dohiri haro hinasansagan haro inaudutan haro nagi ikamoyan dat sendikit
Pangusinan do kon nga iyolo nakalun haro iti de. Okon ko insanan po dilo nga iyo di ho ginawo okon ko tumumod dot sumuanggit pekerjaan na may galid di. Jadi isok na po isok na paralan do po paidu di lo mantadit ay tingkawa dahiri nga iti pikaruhangan nga agat no maki. Ay iya di ana asapan. Nga otopot na gid harohit momonsed iti napot ay bidang pekerjaan da pelacuran tay ko gigulo nga isuot pekerjaan dit agayo keuntungan. Nupo ihumon o gumutusin. Ay. Jadi iti tanganak dati kokusayan ila tanganak wagu ilo kasumandakan sebagai dumolohi nga ilo numuti kadaw hipodosi dati. Mada toko dad ilo nupo tanganak dati nga harohot kantakan no gisamo ilo nupo nga ay onsut de hilo kantakan nilo. Kotompisal te ko iko mo numaloy terjerumus. Mada toko dad ilo nupo tanganak dati nga ay kawaya te ko hilo okorikoton diulo. Nga ay mo ti kapiyo insalawon da ogong haro hi kapiyo. Irino dit aya palad ka. Paduhong kad tumomo di tangan ako sumuang ka bidang ko tiulo. Manubarasay nga nudit nuho pawah dati momuros nunu simbar nakagayo hakunati ka. Manu onway nasihat nga yodi ka. Ano it miagalit milaman barasay miagaladit manuntug kaway gahiri round that wall. Lumuyong to mod po mumang sarabak. Sunudan nakagayo kunati ka. Kada ko no panasihat doho. Hali piad hari tanganak datid miagalid di nga ikalansanan dat haro kasari dahot kasiwatan dilod insan tadaw dot kotanduli isuanggot ralan na kinarahingan. Miagalid dit intangan nuno po, intangan to kono po, aya susah ni silo ka. Susah ni silo gumuli ka. Nga atumbayaan to ko dot dadamot ta haro pakasari ti pinuhobo pampasi nga may to kono ilo soroho kasarit isuang dat sambayang dati tumbayaan to ko hari ralan da kinarahingan paingkuran na po haralan da kinarahingan kumadi Gomer oruhang di Hosea tumbayaan to ko dat haro na po ralan da kinarahingan dat manguhop dati paingkukurod papaguli kagudit tanganak datid nangaratid isuang dat kantakan dat korohyan pamagunan. Amen. Agat te ko paingkurohot kakitanan nga polombuso to kono kumakinarahingan. Iko tumbayaan datid hari ralan da kinarahingan dat ay mamagawi dilo. O kita piad miagali aiso na harapan nga isuang nga kinarahingan no kadi dalam Yesus ada pengharapan. Arwol ginaw dati o tingayaman to ko sebagai molohing boros-borosan da tulun ilo numuti kapiyo katurunan da ilo tiolo kanat tangulun sangkuro karulan da ginaw dati nga ay so nasuway dat kalansanan dati suway ko kumakinarahingan. Iyati kadaw it tampinay ko anggota gereja harohi tangan nakakombolutan datid iyodi nga napadadihi apa tu tidi nga iyati nga harohot kampayan dot
moy do kotanduli dari lod isuang garalan di pentopot. Nga iti no bagati kabang mo it. Tampiling nga iti kabang iti do ti kabangot. Kadang-kadang amo na mila pususan iti tanak ki kuo. Iya di na ri itanak ki kuo bo ka. Haro hitiad di bo. Nga ilo na da nga it porikotan dati kumakin rohingan. Ilo na da I will go ngay dati kumakin rohingan. Koposien dati itit sokodung dati kumadit anggota gereja dati nokoinsadu tay ko nokolokud nokolomok napalid isu anggaralan di pentopot nga monghup to kay da kagudit keluarga diolo tambalut dati moid kotanduli dahit tanganak tay ko keluarga diolo iralandit korohyan na kinorohingan. Jadi kalimpukusan dat panambarasan dati dahiti atau kay ilanam pengku raralan koposion isuang dapi karuhangan isay no ko ilad tadaw do bayno o sanong tamo dapat karuhangan dako tadaw do suab di no minggu tarikot ababak o guyu man tadi ti kamuyon dat ay korohyan na pumagunan tay ko iati ay akon ko iati iyo ko yuhisang imbilang poinsanong tamo dako kitanan dako isay na ko ilad tadaw da suab iyo kayo na hinautos sa kinorohingan dat popaydu di tulun-tulun na nangakagasan da isuang korohyan na pumagunan gumuli aralan kumakin rahingan nga pakiano to kunod kagarasan no kumakin rahingan na tumuguang ipikaruhangan ikoposin no paimbilang gisambot ay ina padahit ay panuhuan na kinarahingan miagal di Hosea nga haroda kagarasan dati da tumuguang mangigit o harohot kokodohon do ginawa rohani dati da tumuguang gat kantakan miagalilo. Pahitiyon takon dati pelajaran dati asadu padadi longon sangkado nga yo di nga yedit kopi ko yung mo mangukad ko pilot ay panambarasan kasobon bayno nga mamuhoboh pati tu suab nga aputan pa kasari ilot panambarasan dati karait di Hosea ikalan sanan dat lumis kagu piramutan gisambot kasuabon na suab nga putanda kagu dati ilot panambarasan dat hali pia kasinduol nga atumbay antoko dat apor luhid hari keperluan dati dat ay kawaya ilo pelajaran ilo gisambot kanudad manhakot akuri at pangintangan tiko it pagangatan kumadatid sa irada kawaya dat kantakan niya kanina ay so nasuway dat ay parikatan dati ay kapasandihan datid ralan kaposyon kaboling kahangan na kaposyon suway ko kumat kinarahingan kanaw misisa takad isuang sambayang kinarahingan isuang kerajaan sorga konsikaw dat kasuabon iti insan po nakawaya hati panambarasan dat alumis hali piad haro kagaton do isuang nakaposyon dahay haro nagikanti nakawaya haro nagitimpu dadandoh dat kawaya ilo kantakan do kapolidanom korohyan pamagunan nga iyolo na pumandahay porikota pumadia higitan dahit isuang sambayang ikalan sanando insan tadaw sumanu nga harda ginaw dilo dalangadon gumuli kagud iralandit pentopot di korohyan sakiro nagid iyahay no hit Hosea datimpu diti nga anuay na kagarasan do ginawo kagarasan do rohani iman dahay isambot kanu yahay demangahak papatanduli akan kay tanganak nga inugi kambolutan itulun-tulun di kalisihan dahay
tagumuli kaago kumadi Tuhan. Kasuabon iti kosoro no gihati montokot ay kabuling kahangan dat kalidasan ingkod iti case COVID hapodam siam nga mumbal kago daminggumu agumu nagi kadawhit tulun-tulun na nga dakatan iti tuumbal na kalidasan iti nga anuay na ilot kagarasan na ginaw tumuguang gisombo iri kadaw nga o silid isoot ay imar paporikot na kalingasan kumadilot mantan dit ginaw dilot o girot o paingkakat kasari dit ikalan lumansan kumadilot hakoy hay suang tindalanan dubay no kit mantan dit pananudan kumadilot isuang ngaran Tuhan Yesus. Amin. Kung sikaw kinupagyampayan dati, isuang dat kay si sanak soban ba no? Kada alihuay, kapiru ba ta kakagod dat kasuaban na suwag. Hinako po, sanong-sanongan dati magindalan, magisaraw-saraw takod isuang dat sambayan.